Bakeng sa ho bapatsa ho Lesedi FM ho bobebe, e ka ba radiong kapa ho di-social media tsa rona. Ngola email mme o e romele ho sales@lesedifm.co.za. Lesedi FM ke molelo. Lesedi FM tshebeletso e kgolo Makgulong A Matala. Motle ka jeno ho ke lakaditse hore ke tle ke bue ka taba ena eo ke lakatsang ho e bona e etsahala metseng le malapeng a rona. Ke kopa o kena ka hare ho lelapa la hao, ke kopa o kena ka hare ho pelo ya hao, ke kopa o kena ka hare ho maikutlo a hao. Hona le ntho e etsang hore ke ipotse ka nako tsohle hore ha o rata motho le ratana le yena na o ka mo utlwisa bohloko na, o sa kgathallehe hore o monna kapa o mosadi, sa kgathallehe hore le santsane le ratana le tseleng ya o tsoma bophelo, hore na motho o mo ratang o ka mo utlwisa bohloko na, hore motho o ratanang le yena o ka mo etsa hampe na. Ke potso tseo ke ipotsang tsona ka nako tsohle, hore na o ka robala masiu a mabedi a mararo le sa buisane ka tlung, kapa le ratana le sa buisane, hore ho etswa ke ha le se le nyalane le dula mmoho, ebe ke bua le lona o seng hona ha le buisane ka tlung, ha ona thabo, ha ona monate ka tlung, ho etswa ke eng? Ke eng sesosa sa hore kore khotso e be siyo ha o ka tlung, kore o ka utlwana le motho la tshwarana le yena, la phaphathana, la phopholetsana, kore la metana le yena, empa qetellong la fetoa dira tsena. Ho etswa ke eng? Ho etswa ke eng hore be ka jeno jwalo ka ke bua le wena ha hona thabo ka tlung ya hao, ha hona monate o leng teng ka tlung, ha hona mofuthu, pitsa ha di bele, ho etsahala jwang? Ao bana ba lona ba bona eng? Bana ba bona bao le ba tswetseng ba bona eng? Bana ba lona, bana ba theka la lona ba bona eng? Na bathong le ha le ya ka phapusing e kgolo, le ya phapusing ya bo 17, na le ya le ntse le kwatelane jwalo na? Na le ya le ntse le sa utlwane jwalo na? Na le ya le ntse le sa buisane jwalo? Ke eng ho etsahala jwang hore le se ke la buisana ha lona ka tlung le bopilwe ka setshwantsho sa Modimo, le bopilwe ka setshwantsho sa motho ya na le ntshwarelo e kana e le monga le hodimo? Wa tseba ha ona ntho motho e motle e monate jwalo ka mofuthu man, ha ona ntho e monate jwalo ka mo ho na le mofuthu, ha ona ntho e monate jwalo ka mo, ke ka ho le tsuonyana e holang ka tlasa mofuthu e a futhumetswa. Botsa batho ba hodisang ditsuonyana ba tla o jwetsa hore na tsuonyana e hloka lerato le le kae, e hloka mofuthu o mokae. Ha ngwaneso, ha ngwana mme, le etsa jwang le mphoqela eng hore ebe le ntweng e kana le ratana, hore ebe le ntweng e kana le dula mmoho? Wa tseba ha le fana lerato, wa tseba ha le fana lerato, le fana mofuthu, le fana le kore ka
ka ba ka opola sebini se seng se neng se bina e le sefofu monnenwa e ne le sefofu e re ha bina pina tsa hae a bue pele e re ha qetile ha tlo kena ditabeng a tiba tabeng tsa hae a ba re wa mo opola monna e libitso la hae ke Clarence Carter ha ba o sa opola Clarence Carter ya kileng a bina pinereng I got caught. Woo! I got caught. Oh, mothemo ho etswa ke man. O tsama le motheno mo nka ka koloi. Le a le ena di-partying. Ha le fitla di-partying le a lwana. Ho etswa ke eng? Le a lwana le fitla di-partying. O tsama le ena motheno. Yena yo tsamang le yena o mo rekela wine pele mo tsamang teng ha o fihla mono so mo lwantsha o so mmona ka mo a shebileng banna ba bang ka teng o so mmona ka mo a batlang banna ba bang ka teng o so mmona ka mo a leng loso ka teng o so mmona ka go etswa ke eng vat makier o se ho etswa keng o tsamaile le motho wa hao le kae moketeng so ngala so bile o mosia hona teng mono nako nngwe le hoteleng le a ratana so bile o mosia o batla taxi e tla o tsamaisa o batla ntho e tla o tsamaisa o so le motho ya khathetseng o so keng ho etsala jwang ha le rato ile ntwe monnate hakana ha le rato ile ntwe ntle hakana ha modimo o re bupile ka lerato ha modimo re bupile ka lerato o re phuthetse ka lerato modimo wa ba re pepa ka lerato wa re jara ka lerato wa re tshwara ka lerato wa re phopholetsa ka lerato rona ke eng ere ke mabenkeleng o tlo utlwe ntho hey hona le ntho go tshwaretseng yona o ske wa tsamahle lenanong la Makgulong A Matala ke a o kopa dula le nna bakeng sa ho bapatsa ho Lesedi FM ho bobebe e ka ba radiong kapa ho di-social media tsa rona ngola email mme o e romele ho sales@lesedifm.co.za Lesedi FM ke molelo mothemo ho etswa keng ho etsala jwang kore bana ba rona ba bona ntho tse mmakatsang ke bua tjena hobane takatso yak kore bana ba rona makeisheneng metseng mo re phelang teng ba ke ba bone ho lerato fela ba utlwe fela monko wa lerato ke ba utlwa perfume yena ya lerato e tlala metsi e tlala diterata ke kena ntlong ye nngwe le ye nngwe ha ke etsa tjena ke kena lapeng le leng le ho wena ka moo ka koloing e be le topotse molomo ka koloing le tsamaya mmoho ha hona ya buang le e mong hona jwale re ya matsatsing a bo Christmas re ya matsatsing a bo Nnubijara e mong o tla ba ya habo a le mong a rena ke ikela heso wena o sale mona hobane o matopula wena o sale mona hobane o ntate matopula melomo o ramatopula ha o fihla kae o so kwatile ha o fihla kae o so ngala ha o fihla kae so le ntho e tsamayang ha o fihla kae so le ntho ke tla o raha wena ha re sa vai mona ke tla o etsetsa ke tla o fa ing ditlhapa tse swabisa ke eng le wena o singana ho etsa jwang ha o fihla mono so le motho a lerata kore so le tswiri o le tswiri e le tswetswe ha le fihla mono be le tseke le tšhelete wa bona ntho nngwe e mathata e ba yona tšhelete se le lwana tšhelete ngwaneso budgeta ithute ho budgeta ha o ya monateng e ba le budget ya ha o ya monate iya o be le budget ya hao ya monate o be le budget ya hao ya mafura
o be le budget ya hao ya ditomphozo, o be le budget ya hao ya dithungthunga, o be le budget ya hao ya dinomonovo ya ntho tsa bote, o be le yona budget o e tshware man. Ha o tswile le motho o mo ratang mo leng teng o ske wa tshaba ho spenda, o ske wa tshaba le robe le nako wa bana lerato le batla nako le ha o ile mekitsaneng ya boithabiso go batlega nako o be le nako re nako ena ka jeno ke e fa motho wa ka man. Wait, what's a budget man? What's according to ska di wela hodimo ithute ho budgeta ha o le motho wa monate ithute ho budgetela monate ona o budgete shopping hona jwale re ya matsatsing a Christmas, re ya matsatsing a Nubijara o budgete hore na le ilo ja jwa monate wa jwa wena monate wa jwa maybe le o hloka hore o budgetele o ilo ja monate o be le nako man, o be le nako wena ausi wa ka e ba le nako ya motho enwa wa hao, wena ntate e ba le nako ya hae, o be le nako wa kere wa hopola bekeng e shweleng ntate Maina o la re lahlela man ho Herota ya ile nga etsa nako a shebella mosadiane ha etsa tshao a qetela itse ho yena kopa seo se batlang re tswela pele ka yona ka jeno lena. Etsa hore motho wa hao man a qetela itse ho wena a qetela o binetse pina ena motho motle ke Makgulong empa ke kopa hore ko ba palle pina ena. What am I living for? What am I living for? Na kongwe pina tse tsena di ya batleya khara le nana o lena hore motho go o tsose ntweleng ka hara motho ya bitswang lerato hore empa ke phelela wena sweetheart, ke phelela wena le bana ba ka moratuwa, ke sebeletsa wena le bana ba ka moratuwa mona mo re leng teng ke mona ka baka la hao sweetheart, ke tswa o seng ke spanning my lover ka baka la hao le bana ba ka mandale mane ho be teng nako man. Jwale monnenwa ya bina mona phesi wa seleche o bua ntwena o re o waka ore ke gore ha ke phapama o seng ke phapamela wena, ha ke hlapa o seng ke hlapela wena moratuwa wa ka mo le bana ba ka hore ba tle ba fumane bophelo, ba fumane bophelo. What am I living for if not for you? What am I living for if not for you? What am I living for? Ere ke mabenkelenga mona hole sedi afema nana o kela Makgulong a ba yela morama ina ko kenehle monna jwale ke totla wena o ko bule di buka man, bule di buka hlengwane etso man ha kore hey what's ba wena auswaka o etse dintho tse ding tseo molekane wa hao la le mosebetsing a o nahane man a re banna ke go lokela o khutlela lapeng man, motho wa hao la o dula le yena kae man wa tswara no ke a vaya majita ke a lapeng man le hona jwale ka le sonta tjena a re no ha ke tloe lapeng man a o shebelle le ha o pheha man, a o shebelle ha o pheha, a o shebelle ha o bula fridge man wo batho ere ke mabenkeleng bakeng sa ho bapatsa ho Lesedi FM ho bobebe e ka ba radiong kapa ho di-social media tsa rona ngola email mme o e romele ho sales@lesedifm.co.za. Lesedi FM ke molelo motho motle hai nako man wa tswa mehlena re utlwa dintho tse utlwisang bohloko man, re utlwa ntho tse utlwisang bohloko nyeo ho ile a fumanwa stopo o la bolaile kgarebe ya hae a itshekela dilemo stopo kore masapo ha ya fumanwe o fumanwe stopo sa man re batla lerato a ke re tsoseng ke re etseng tsoseletso ya lerato man ya man o skantso ba tshwentshwete
ha le fitla mo le fitlang teng o ditaba o dintho le tsamaile le motho wa hao koro na le batho ba bang ba etsang ho be bosula ba tsamaile ba ratana empa ba fihle mo ba yang teng so le bosula ho se monate man a go etse ntho tsa o diwe a go tshwane le maine monna o santsane o tlo bua ka taba ya mosadi eno a ile etsa morena hore morena ba re motseng hore o batla eng ke tla mo etsetsa ntho engwe le engwe wa e batlang ke tla mo etsetsa yona motho ko o etse hore ho be jwalo mo phelang teng o etse hore ho be jwalo lerato le wena a o buti o etse hore ho be jwalo o tsamaya le motho le ya gaming le lo shebella bolo e ka ba masanda wana a ileng a etsa mosebetsi maobane e ka ba makhosi a mahle e ka ba tsentsho tse monyama e ka ba dinonyana ka o tsamaya le motho ha o fihla stadium o lwana le ena o re o shebile batho o tla ba qeta batho ba leng stadium se ka a ko etse hore leeto la o le lerato le be monate a ko iphen le nako bophelong ba hao areng o batla areng I can't see can be so I can't see that I might be taking it on the day. Which one is kind of shame? Oh my God! I want to create. You know, to think I got a really big I can come and tell me something. I said, Mama. Or Mama. I'm so sweet. Sweetie. I'm not getting. Hell, when I'm sitting up for him. I was telling you that I can take you in a headline. But that's not your love. I'm not saying I don't have to done that to come. Ke leboa mme wa ka a sa mo bitse ka lebitso la hae a re sweetie a re love a re nana ya hona jwale ntho di fetoile batho ba lwana batho ba shapana ka wena na o kile wa utlwa motho wa mme a robetse sefubeng sa hao na o kile utlwa monate wa kgarebe ha robetse sefubeng wena ba kile ba samela sefubeng sa hao mo kapa suba sa o se a hlabana suba sa o sena le dinalete suba sa o sena le dihlabutlabo hey wena ya o khore motho a roba le ho wena mona o utlwe le perfume ya hae e re ha le siyo o utlwe perfume ya hae ha le siyo o nke diaparo tsa hae o di behe dinkong tsa hao mona o utlwe perfume eo ya lerato man ke utlwa rorisang ke o bona Mramakwili ke o bona Mshaneso khore motho a ka same sefubeng sa hao a re fela mfihle fohle hodima sefuba sa hao a re mpege mpoko hodima sefuba sa hao o ko utlwa monate utlwe le perfume ya hae utlwe le ka mo moriona a ileng a ho lokisa ka teng a o tshela ka ntho tsa boteng ha o bathong vuka lithando vuka tsoa lerato tsoa lerato tsoa lerato tsoa o robaletseng lerato o robaletseng tsoa lerato tsoa lerato tsoa ha ke le tsoe lerato man ke tebo eno a Mshaneso wa ke tebo wa hamoloya ore ke ba mnandi moramaine monna ke ne ke re ko tshara ka mona metšhini ya ka batla o nketsetsa mathaitai ke phingwana mme ha ko tshara ka na fela sebaka ke sa hao ngwana chifi mofokeng e mong Ndate Motaung. Ha o nyolla khulukwelena. Ai tabo. Ore kyo bamnandi. Ai maine. Watsoba ho tloba monate ka moganane ole. Ho tlo maine o re njwale man. Yo bamnandi. O tshwanjalo. Ndate Motaung ka moranane ole na. Areka rakena mitseng o tlo tla kopana le monate
re tlo kopana le monandi ya monandi ke rapela fela gore momamedi ya mpae kerekeng a khutle le motho wa hae go tlo ba monate maine go tlo ba monate ke re ba khutla ba palame tekesi ntate Motangwa ba ntse mo tshwere ka letsogo le monate ha ka nyane nga palame koloi ntate Motangwa a nna mo tshwere ka letsogo no be monate ke re ba fitla hae a mmulele le matila hae go be monate jale go be monate haleluya ke re ha ke tao theoa a mo kwanle le mati e ba letsole la hae le tlaka morao ho yena mona au suka jale go ba monate au suka ha ba fitla monyako ntate Motangwa mo notlolela a ba bula le mati a kena oh yeah letsole na le ntse le sapotile ka morao he ho tla ba monate ka jemole chisa atse e ka ho tla ba monate ha ka tja a ba busa le mati o etsa maine o reng ha ka tja o busa le mati e re ha mme a o tla potela ba mo hula ka letsogo a o tla dintho tsa Percy Slash hai maine a mo atametsa pela hae ntate Motangwa ha mo atametsa a ba fa mo sebela hanyane what am ai ha are ho yena my baby I just want to feel your lips I sugar feel them baby and hold you tight I feel ntate Motangwa Percy Slash you'll be my little girl my whole life too au sugar or baby nobody else how are you mamela ntate Motangwa tsaba o tloba monate nane o la Makgulong o tloba monate ka mora manao lena momamedi ke kopa gore o shebe motho wa hao o bone bohle bo wanang le bona o dilo lena ntate Motangwa re ke phaphama le naneo la Makgulong tsamaya maine re a ke phaphama la ke bua le momamedi 99 a ke batlo senya nako ntate Motangwa ke bua jalo ka moruti wa South Africa wa ntshantsa maine ma ntate Motangwa ke bua 99 le momamedi senga ka jeno momamedi re moruti maine o bua 99 jwang ke ho Ecclesia chapter 9 verse 9 maine Ecclesia Ecclesia chapter 9 verse 9 re bua 99 ntate Motangwa ka jeno lena o tloba monate go ba monate ba e re ha o tswa ntate Motangwa o tswelena ntate Motangwa le tsole ntse le mo supportile ka morao e kare mohlomo o na le bothata ba mokokotlo a thehana bona kakata Ecclesia 9999 momamedi ya ho yona se bile re fitlhile ho yona mphe page maine ntate Motangwa fa puseke le mo yona e khumela mollo ke page number ma 554 ntate Motangwa re tsoseletsa malapa ka jeno re tsoseletsa lerato re tsoseletsa ntho monate 99 ntate Motangwa mo Ecclesia ba se re utlwa lentswe la Modimo le re bala moruti wa ka phela ha monate le mosadi o mo ratang maine ka ditsohle tsa bophelo ba hao ntate Motangwa le bene tsho jwalo Bebele re phela ha monate oh yeah ke mana morobedi re diaparo tsa hao di nne di betshweu ai o shape wa motho be smart o kokore ha o shaha a nna botse o ya kae o na le dikopano re no baby ha ona mo ke nteng ntse ke le teng ka tsunga mona Jalo, baby, that's me. Ntate Motangwa ha o sa tseba o somile o bua le sekgowa tsena moruti maine o ya kae ka sekgowa o sea le moya isa Sesotho baby le re phela ha monate enjoy life Ecclesia chapter 9 verse 9 ntate moruti maine ke fumane ke ntse ke thothomela ha ke tlameha hore be ke fihlile ho yona re ke bale
momamedi ke kopa ho balla yona Makgulong 9 verse 9 phela ha monate le mosadi eo o mo ratang ka ditshiu tsohle tsa bophelo ba hao. Ntate Motau phela ha monate, enjoy your life. Enjoy your life. Re nke ke bue le moruti a go enjoy your life le mamoruti. Hallelujah. Mamoruti ha ta utlwe bophelo, ha ta utlwe love. Ke nnete ha ke hana moshaka modimo o bitsuwe empa le mosantsha o le monna ka tlung. Hallelujah. A ke hana o tshwanetse ho ha fankgedi empa le nka tlung o ntse le moratuwa wa motho e mong. Hallelujah. Hallelujah. Phela ha monate re nke ke bue le ntate yane, ntate Motau ya re moruti maine bua le nna phela ha monate le yena. Hallelujah. Phela ha monate gore o mo etsetse dintho tseo a sa di lebellang. Ha my Ntate Motau mo re fafa ka di-surprise. yeah. Gore ha lebella o ba se mo etsetsa dintho. Wena ntate phela ha monate le yena. Kuporo o bue le yena ha monate wa tseba bue le yena hantle. Amen. O bue le yena hantle o mo sebele o ska mo tatela bua le yena hantle. Ska wa tata. Ska mo tata o ya kae, take your time. Ska tata. Ntate Motau ke sekele sefeleng sa Salomone ke kgaolong ya bone ke qala temaneng ya borobedi o ba o ka tseba ba tsa lekgepe 558 re serele ho yona re tlo qala temane bua le yena hantle. Kopa ntate maina hanyane fela kopa o itshware ra kgwebo ke eno hanyane fela mofokeng wa ka e motle. Bakeng sa ho bapatsa ho Lesedi FM ho bobebe e ka ba radiong kapa ho di-social media tsa rona. Ngola email mme o e romele ho sales@lesedifm.co.za. Lesedi FM ke molelo. Ntate maine mofokeng wa ka Ntate Motau a ko mpolelle mona ke kopa ho botsa potso e le nngwe. Na Bibele e tshwere ntho enngwe le enngwe e leng teng lefatshe mo banna ha ile mo Makgulong a bua ditaba tse tsa bo Phesi Seleche, a bua ditaba tsa bo Lafena Fekeshene, a bua ditaba tsa bo Michael Bolotono, a bua ditaba tsa rona tsa gore Bibele e tshwere maina o etsang ka Bibele hle monna o etsang ka Bibele ntate. Ntate Motau Bibele e tshwere tsohle ke makgona tsohle. Hallelujah. Bibele e na le dintho kaofela ha tsona tsona le wena le momamedi re hloka gore bophelo bona e be bophelo bo hlono le fetseng. Maine jwale o santsane go le monate ntate Motau lenaneong la Makgulong jwale ntate ba sa bua le mmengwa ha monate. re ya 558 le qala temaneng ya 80 o tlo utlwa ha bua le yena ha monate se nthwena be sa le ntse o kgahlafetsa motho wa hao bua le yena hantle. Temaneng ya borobedi ba sa re mo lebeletsa wa ka. temana ya borobedi yona yena e reng ke sefela sa Salomone. Ntate Motau Hola chapter 4 ke verse 8 ai e ba le maine. mo lebeletsa wa ka. Hallelujah. Twa Libanone le nna o yena o kadima o le hlorong ya amana gore o tlo utlwe dimonamona ntho tse monate ntho tse di jwang ntho tse tsa ba dipompong di-samentšhisi. Ntate Motau o bua le ena ga monate O re momamedi ke ifumane molebeletswa wa ka tloha Lebanone le nna o eme o tadime o le hlorong ya amana hlorong ya Senire le Hermone matsabeng a ditau dithabeng tsa mangau. Maine Ntate Motau temana ena ha o e bala o bua le ena gore ngwana ka tlhokwana man ha re kgwelle hodimo gobane ke hlorong yeah. moratuwa wa hao ha mo sifase ha o phahama moratuwa wa hao ha mo shebele fatshe ha o phahama Amen. ha o nyoloha le yena Ntate Motau Tsamale
samani ena mona sore ngwana ka re ke re hlelle ka hodimo ho hloro ya amana ke ba tla re ka hodimo di thaba tsa hormone mo phoka e dulang teng ngwana ka ke ba tla re ka hodimo re se hlohlolo ha ka tla bua le ena hore o hapile pelo ya ka ngwane ke temana ya borobong gore o hapile pelo ya ka ngwane se mo lebeletswa wa ka a re bala momamedi e be re o hapile pelo ya ka ngwaneso molebeletswa wa ka o hapile pelo ya ka tšhadimo e le nngwe ya mahlo a hao ka serwalo se le seng sa molala wa hao a o banna ntate Motaung o tshwanetse o mo shebe jale e re ha mo shebile ho be le kgokahano ho tloha santsana e tukisa ka kwana santsana e tukisa ka kwana eba o mo shebile jalo ka ntši shebile jalo ka ntsu jale o ntse mo bala le dinoko tsena tsa mmele halleluja rutimaine se ka ba bua jalo lenaneo la Makgulong eba o a mo toloka o a mo bolela gore me wo ka modimo ha na o etsetsa dithopola e ka re modimo o na ile a di order special bakeng sa hao halleluja jana ke sa bua ntate Motaung ka tena ha ntsa bua le mmena ha mo bolela re a tshia di bona dintho mara jale ka re ngwana sao ka kenya reverse moruti maine ka ba ya mono bana ba teng ska ba ya mono ntate Motaung o tshwanetse o bue le yena hantle amen o tsane ha bua na hore o hapile pelo ya ka tšhadimo e le nngwe ya mahlo ke mana le semo sa re kgahliso e ka lerato la hao ngwaneso molebeletswa wa ka lerato la hao le monate go fetisa veine ha kakang monko wa menkwane ya hao o fetisa wa menkwane e meng kaofela melomo ya hao your lips melomo ya hao molebeletswa wa ka e rotha dinotshi le lebese dinotshi le lebese di ka tlasale le mela a ka kgona fa mo ne a lo tsongola mo o na tsamama monko wa diaparo sa hao monko wa diaparo ke monko wa Lebanon aya gore ngwana se molebeletswa wa ka o tshimwe ha eleditsweng sediba se sireleditsweng le mohlodi o tiisitsweng gore mahlomela a hao ke tshimo ya difatego tsa kgarnata wa tseba kgarnata ntate Motaung e ne sebediswa bakeng sa pholo halleluja go fodisa gore ngwane sokore ga ko shebile tjena ke a fola ye montate Motaung ha a bina gore ga ko shebile tjena ka nnete moyeng wa ka e ka re oli e fitlhang e thapisa manonyeletso a pelo ntate Motaung o tshwanetse o bue le ena hantle ntate Motaung ke shebile nako mo e leng gona tena ga ba re 20 ka morago hora ya 10 go tlela bukeng ya mareka kgaolo ke ya go tshelela ntate Maine kopa o eme hanyane fela gobane ha so ibitsitse nako ena e bolela gore re lokela gore hanyane fela re tle re hlahe go bo rakgwebo bakeng sa ho bapatsa ho Lesedi FM ho bobebe e ka ba radiong kapa ho di-social media tsa rona ngola email mme o e romele ho sales@lesedifm.co.za Lesedi FM ke molelwa melomo ya hao molebeletswa wa ka e rotha dinotshi le lebese di ka tlasa leleme la hao monko wa diaparo tsa hao e ka monko wa Lebanon ntate Motaung ngwaneso molebeletswa wa ka o tshimo e haeleditsweng sediba se sireleditsweng le mohlodi o tiisitsweng mahlomela hao ke tshimo ya difate tsa kgarnata tse ditholwana tse monate le dikiprese le dinareda
Reka ya safrane le kalamusi le cinnamon le difate tsohle tse tswang menkwaneng mira le alwe le tse fetisang tsohle hara dinosetso maine o no itse re kae ntate Motang serelo mareka khauno ke a boselela mareka nomoro maine 799 Momamedi ka khola o ngola 799 jwale re mane ho mareka re lo bua ditaba ai maine o ntlotse ka jeno o ntlotse le momamedi wa lesedi o ntsa tswara batho ga tebebele ena le taba tse monate ya kana tsa o tsose gore go tsosa lo tsoseletsa lerato kana o mareka maine ntate Motang a ke re buile le ntate ra re bua le ena hantle re phela le ena ha monate jale re ke re bue le mmena re ke re tsoselletse rato lena moruti wa ka a re bua le ena re re ho ena a ko mmontsha so ka ba e bona mareka temana re kana temaneng ya 21 mareka 21 kapa ka ntate wa ka Mareka chapter 6 verse 21. O Mareka chapter 6 verse 21 Mohamedi Moare thuso ntso o etsang re batla utlwa ditaba pepi maine ha re verse 20 Are ficha 21 ntwe ke bua go meno ke re a go tsebe go bapala pela morena empa ka tsatsi le loketseng a o soka maine le o Heroda a etsetsa maosana hae le ba laudi ba sekete le ba holo ba khaleli ya mokete wa tswalo ya hae moradi wa Herodias e wa kena a etsa tshao a khatlisa Heroda le ba dutsing dijong le yena ntate Motang re tse jwale ha re bua le mmena re a go tsebe go bapala pela morena a o soka seba o cheka pela morena haleluya morena ke mang ke monna ena wa ha maine tsamaya ke molekane ena a go tsebe o bapala pela hae ka ba kena moradi wa Herodias ntate Motang di DJ ka ba ntse ba bapala tshisa ya ba ntse ba bapala ye mong ke hantsa ntate Motang ha ke di ka di DJ tsa hona jale tsa se ba sebedisa ntho tsena tsa nakong tsena e batho ke bua ka nako tsame haleluya ke hanyola ntho tsa bo bumshaka ewe ya it's about time a o soka ntona yetsa moradi wa Herodias jana asata ya chase ya nyolowa o maine Yo mo bone ka wa peshel maine o reng jwale bone ka wa peshel bone ka re ntate Motang jana wa ya morao jana sa khutla ya morao bile ra etsa tshao oh a tseba o tantsa pela morena jo ke go ba re ke re shebe morena o tseba ho ka tseba o tantsa pela morena hey lo bo go la moruti mai mista ba bua tlhore tsena le nane o morena alla ntate Motang jona nna go he wa bona ke ka di mo ke ka di soloro hona jwa le senta ntate Motang se ba mo se ka o khala sa chachameta sa ya fa ka ka kwana a o soka tsale lore ntate Motang mo fuma ha di jole o tantsa pela morena a dantsha pela morena Ansa pela morena ntona ye ta bebele go mata tshao ha ke soka ba ke bona ntshwa jwale morena a tsikila ba theola meogo ntate Motang ha theola me go ntlana o reng o ka bona pele ha tshabile a hela o re morena maine mphe ditaba o ka mona na o re o pantho eo o e ratang ke tla fa yona ke temane qetellang ya verse 22 o pantho o e ratang re ke bale ntate maine momamedi a se ke a reng momamedi re bala ho Mareka 6 verse 21 jwale re kene mane ho bo 22 re thewa le yona moradi wa Herodias e wa kena a etsa tshao a khatlisa Heroda le ba dutsing dijong le yena morena a re ho morwetsana kopa ntho ye o e ratang ke tla o fa yona a mo hlapanyeng buta pele ntate Motang butle ya me sauna mo ke a emisa ya me sauna mo morena
a moatamela ntwena a keke kgona ena a emiswa momamedi ke kopa ke a rimenenswe ke tsela yo ngwanela re a manyoba ka yona Au suka tsela yo a neng a mmeka ka yona tsela yo a neng a potela ka yona tsela yo a neng a bisa ka yona a tsamaya los a tsamaya los ka tlung yena morena o sa wena mamela kopa ntho engwe le engwe batla rambatho ntho engwe le engwe batla a re kopa ntho e batla ke kopa utlwe voice ya morena kopa ntho engwe le engwe batla wa maine ntho engwe le engwe batla tshesa ntho engwe le engwe batla tshesa nona Makgulong a date Motang o tsana morena o re o sa wena mamela Stoosbop mamela man a suka maine Stoosbop ke a hlapanyetsa ai wena ya ntho engwe le engwe batla a re yena batla ke tenye sefo sa trene bakeng sa fela ke ka e reka man as next man ke tla ntate Motang ka re ke se nna nona Makgulong na ntho tse ngata tse ke batlang go di bua mona ntate maine mamela ke mo tatella petsago ntate Motang ke le bua le nna tatella mona o 23 mona oh maine e re ke o 23 a mo hlapanyetsa a re ntho yeo o ka e kopang ke tla o fa yona le ha e kaba lo arolela mmuso wa ka lehare ke tla arolela mmuso ka baka la fela la o seba o tšhika a tšhika ngwanana ma ka re mamelo ga tseba keng le gape ya re go batla bofe mmuso ke tla o arolela mmuso joe ntate Motang tseba go tantsha phela morena ha o tlhobone morena ha o fa dintho tsone sa di gopola jwale mona re shebile ka ho mme jwale re mmewe a kobe moradi wa Herodiase a ko etse tšhao pela morena o tantsha o qoqopele pela morena ye wena ya ba morena o re kopa ntho ye nngwe le ye nngwe Njena jali gekebe ya sebetsa salni verkni khani verkni ai salni verkni ntate Motang nthe ya tight gekebe ya sebetsa ara di tight hai khona maine fangom ntate re a leboga ntate maine pele ntate Motang moruti a rapela hai ntate maine ko botsa potso ena moyeng ke potso e ka kang fela gore wa e araba ha ke tsene ntate Motang ke kopa o ska ba mpotsa ai ke batla o botsa mona ho ke kopa o ska ba mpotsa ntate Motang a Makgulong A Matala ke kopa o mpotsa le tla ai ke kopa o botsa hona jwale ke shebile na go a kena ka o ya ba maine re ana nako e re tshwere fela ke a o botsa ka jemle ko o botsa potso e kgolo ntate maine potso ya ka ke re etsa nentso selletso ya marato le malapa le lenyalo a compare date re fe mamedi date man ke re o tsama re batle stadium mo president o butsi ke re lo kopana le bona mo ba tsamang le mafumadi ya bona re etse ntho e kgolo re entse tšhala ka ba chika man re etse tšhologo fa chika ke a kopa maine ke itshwara hona teng mo amen o tla ilukisa beketlang re ba fe date tata ntate Motang re se modimo se wa ka etse mosebetsi mo mamedi khotso re kwala hona mona